modus terhadap putar. Modusnya nak modal dusta yang penting bungkus nyan kenyan yang kan rangkul le urung drone sanyo. Aduh pegak pangai gaduh tipe umat Islam tapi. Pu tipe umat Islam. Hana set pajo harum pu. Pun na rencana pajo harum 7 buah keturunan. Pun na rencana pajo harum 7 buah keturunan pu. Hak gop juk ke gop. Hak bangsa mulia juk ke bangsa mulia. Baik terpah, baik tak kop ke drot. Ino baik anda pegah hak do hak gop ino tacap. Tak puka usaha, puka cabangnya, puka cabang je, panepeng. Puka partainya, puka partai je, panepeng. Cini cuba fikir. Menyawak dalam partai PAS kemungkinan napeng ija kafan, napeng bak baitul mal, peng urung jak bayi ibadah. Hana payah sembayang ino je jak bayi bak baitul mal ini. Kalau dah goi pegah leperti dengku munafik Allah je tagok. 750 juta Allah je tagok. Alepa dicok dihe le binatang tengku haram jedah. Lempah jahe-jahe liah kabut nengkai pubut inang Aceh. Model jak mendakwah satu-satu. Ibu buka baju dua-dua. Ayah naik nafsu. Yang model-model 1, 2, 3. Lahir adik baru. Nyan ban-ban dengku mendakwah lewitnya. Apa mendakwah ni apa mana gede banyak perusahaan generasi Aceh. Hana petih, lon pelemah hana petih. Nah modern dengku nyan ni nang Aceh kau nana. Lempah memberakap haram jadah dumka dengku. Tak aneh-aneh ka terjadi di nang Aceh. Alah dengku mengkulu banah. Bukan pegawai piasan dengku. Anak sadar nu dengku mendoa. Gaduh nu pegawai bangai gaduh nu tipe umat Islam. Pai nu tipe umat Islam dengan ayat Allah. Pai ni bangga-banggakan roh nu trip badayah. Pai ni bangga-bangga drone nu kan pedong dayah. Seolah-olah urung drone nu. Nyan, urung drone urung malim, urung drone urung angkai ya. Urung pekong. Akidah keislaman. Seolah-olah kata-katanya mujahidin, tak klaim drone tu. Nyan, tak mu jihad. Jihad fi sabilillah. Ada kau ni jihad bila Prabowo. Jihad fi sabilillah. Ke Prabowo dia mau jihad urung poh bangsa. Tapi dipemulia oleh para tokoh-tokoh ulama tu. Yang dipemulia. Urung poh bangsa dipemulia ini. Yang urung penista agama dipemulia sambut dengan kemesraan. Sia kameng-kameng, hansip kameng, sia kebu yatim piatu, hanam sawa peduli. Hana sawa peduli. Yang menyoba sambut kafe, menyoba sambut perute bejat si bejat dari Jakarta. Cukup kau di pemulia tarik tenda hiasi dengan keindahan. Sesungguhnya yang tak hiasi dengan keindahan yang tak pemuliaan yatim, fakir miskin. Yang nilai yang diutamakan. Keputar pemulia kaplat-kaplat di Jakarta ini. Kata-katanya hai dengku, kasep tadi pai umat Islam, kasep tajak semah-semah berhala kedih Jakarta. Baik dia tak tunduk kedih Jawa. Tat mengkulu bana but yang kan pelaku nang Aceh. Hana nak semikir bacut. Hana nak semikir ke agama bacut. Nyan ban kariloh akidah keislaman. Tapi hana nak semikir. Hantang pernah yang membuktikan ino melawan kezaliman oleh para tokoh-tokoh yang pejuang partai. Pernah je lah halan begah. Kasih tengkung dua belen nanti mipai ada menjerit. Kepelam nanti mipai umat Islam. Kira-kira menyomu ka toto kasih tengah lewat lam kubu kasih. Belen harkat ngepeng harum. Belen pajuh peng riba. Belen pajuh hak-hak ni yatim. Belen yang mengadai bak pemerintah. Yang tengku-tengku yang raya-raya dayahnya na wali murid. Na peng, na biaya daripada wali murid. Baik jak pegaut impat baliho. Baik-baik dia ayu jak mengimpat bak fakir miskin. Yan kasep dengkung tuah tipe umat Islam. Masa Rasulullah hana gebiu lagi nya. Masa Rasulullah meribaya gebibu fakir miskin. Meribaya do gebibu dan gekasihi le Rasulullah. Tapi masa kaum jahiliyah jino, dibungka memang. Ditimipai umat Islam diharkat bak fakir miskin. Nyanban ulama-ulama lewitnya. Masa Rasulullah Kerebun harta Siti Khadijah wate geba agama, Masya Allah. Tak itu masa kaum jahiliyah you know. Ipu belau agama. Dipu belau ayat Allah. Nyan ban bak diharikat kalawiknya.
Hana lom para tengku-tengku yang haram jedah yang pegah so yang hana pilih partai PAS hana soa. Hana soa semanu manyit maki pegah. Na tengku yang pegah lagi nyan Allahu Rabbi hayu tat lah. Hayu tat nyan tutu para tengku-tengku pejuang partai haram jedah. Kau tat nepap athe. Aduh nepap ceregen bekah tadi. Aduh pajuh harum yang kejipnya tegah tat pajuh harum katanya Rabu. Yang katanya Rabu tua malay hanale. Panai malay temalam urung pajuh harum. Hanale malay kai duk dalam tubuh iblis. Punya tubuh ka menajis. Tubuh ka menajis bu panai najis dalam kebut. Mantai apa saban dengan ulama jamun. Ulama jamun hana pajuh harum. Maka ulama jamun nak keramat nak kelebihan gebili Allah masing-masing gurunya. Nya, tak erti ulama-ulama apa kata lawanya harum memandumi sebah. Tak pegah keramat, pat keramat. Menyokon keramat puremat didu. Pak hidup keramat. Hana hidup keramat baba urung dalim baba urung pajuh harum. Urung pajuh harumnya nak ke musuh. Musuh Allah, urung yang benci oleh Allah. Dipa tak berbanggakan rod. Hana faedah api membacut. God tak nepap athe lam urut tadi. Harum baik dekat hak dengku ber. Rekok-rekok gunung tut hanya deh tut. Harum baik dekat apa jauh dengku ber. Yang kira-kira wate diundang oleh bangsa mulia diujak mendawah baik niat patok peng nana dengar. Baik niat patok peng. Nana dengar. Menancit bet-bet yang bak-bak kubu yang pebisnis yang kabut bak kubu bet Yasin. 15 juta 10 juta 3 minggu. Perbalai. Pakon ni perbangai oleh tengku mekulu bana dum. Pakon bangai. Panai ajarannya. Nu pakai lero tebu Yasin nyan peluah kubu mana. Terang kubu mana pu. Doa yang paling dikabulkan oleh Allah nak ke doa anak ke, doa keluarga ke. Hana mecih doa yang saleh ada berbangsat berpembina menyo doa ni tetap dikabulkan oleh Allah nyo kaya bet benih-benih kubu. 3 minggu tarik layu tarik tenda alam. Tarik lampu-lampu pu bisnis. Aja pinah gede. Aja tak pinah gedenya nyam bisnis tengku bawa kerja tengku mekulu bana dum. Kamu ha? Ya, bangai bangai le tengku mekulu bana dum. Jak bet bini. Jak bet bak jirat bayi pai memang belah juta ke tak bangai. Di pu bangai le tengku. Tengku bawa kerja dum. Kok mangar kok. Ang kejut aja dalam doa. Ilong kupu kiban ilong kupu bibih bangsa, kupu carong bangsa mulia lun. Baik dipu bangai, baik terlalu fanatik katanya. Fanatik yang kejut neboh gede, baik fanatik buta. Mesti mikir bacut. Jangan terlalu fanatik buta kita dengan para ulama-ulama su. Para tengku-tengku yang pajuh harum. Tengku-tengku harakat, tengku-tengku bamap. Pakai map tengku leweknya. Yang tengku-tengku leweknya namap tebau-tebau bak jaro. Cukup haya-haya, cukup hebat-hebat. Kalau lagi artis Hollywood, Bollywood ke di. Katai kamat ke di. Olah. Alah, tengku hai. Aja boh ke di tengku hai. Baik gaduh ni tipai umat Islam. Harum tipai umat Islam. Baik demi kepentingan drone tak puka dayah. Yang dayahnya hasil daripada tak minta sedekah. Namun tak pergi ke hak milik tu tengok. Hak milik tak pergi. Hai modern sewa menyewa, pulau pulau. Mandum fucking business what they do. Fucking idiot. Always they do bullshit to my people. What the fuck is going on? Who the fuck they are? Pui pekedo ipu. Keturunan yang kajroh-jroh tak periksa keturunan hanam tak keturunan dumka. Apagah dro ulama? Ka klaim dro kiai, ka apagah dro syekh. Hai dengku setakat syekh kaji karang kitab dro. Yang setakat syekh menyoidih di Arab. Yang kaik ge kuasai. Kaik ge kuasai dan ka ajit ge karang kitab dro. Kamu do you understand motherfucker idiot shit? Hey old man, old fucking piece of shit. What the fuck is going on? Tabe no di liar to us. Nana depu. Tabe tipai umat Islam. Umat Islam ditipai oleh pertai alim ulama yang pajau peng bak pemerintah. Cukup bejat but di. Cukup mahram jadah but di.
Sejarah indah tu kamu dituk. Dijak kembangkan ino sejarah-sejarah tafian. Nampu tafi puko saya. Perti aswaja asli warisan Jawa yang kai Petrimong. Jadi pertamong pendidikan serdadu penjajah di Nanggro Acehnya. Ngan kenyan perti awak aswaja. Makna aswaja nakeh kon ahlul sunnah wal jamaah. Hanai tamongnya. Aswajanya nakeh asli warisan Jawa. Hana kata singkatan ahlul sunnah wal jamaah. Nyan kenyang kata singkatan. Di bohnan arti lea busi aswaja asli warisan Jawa. Ino teh apakah ulama Arabi yang tahu ulama Arabi. Ulama waris Ibu Pertiwi yang lama yang kadia pejuang partai jino. Nyan kenyang lepak degam. Do you understand me? Anam home di daw. Lu rasa Acehnya nakan hancur. Lun rasa Acehnya nakan wo perang cumbu. Akan wo perang cumbu insyaallah. Bekna halangan tapu akan wo ke perang cumbu Aceh. Hai notoh contoh dali perang cumbu kalahi. Contoh urunya kalau pejuang partai ulama ngan ulama singo hana saban pemahaman menansid anak murid singo. Yang hujah menghujah, petebit pantun pojok memojok, yang sindir menyindir, yang kalah behana ada depu di kata-katanya hai anak banyak mirah kelah dum, yang ballahi lam rahim kiang ma ke yang hana ketepu sapu kadengo teke aku begah. Kema wakah ke ya hawakah ku picarong ke, baik petethat ke hai binatang. Nyururea kerap habis. Yang yang kag tarik pantun dua rote anu patai nomat kalau lun pegah memang kalau hena pantun tiga lam itu biat pantun kawai lun pegah memang lah apa yang terpegah hana munafik tu wate terpegah apa hana te kerang kata wate telafaskan semua hal yang saya bicarakan semua terjadi binatang anjing keparat babi yang perjuangkan partai, anjing laknatillah. Jangan kalian perjuangkan partai, namun kalian lupakan perjuangan Aceh kami. Dan kalian telah menutupi sejarah indatu kami. Puki mak kalian anjing serakah semua. Baik ku tenang bahasa Inggeris, ganyi baku tenang bahasa Indonesia di gogo. Balai ke hana got lancar ku bahasa Indonesia ya. Hana got jut ku. Hana ku jahit pula ke bahasa Indonesia penjajah ya. Banyak ku kon SMP lah motor lebih-lebih ku peduk motor, ku peduk tah. Hai temong pendidikan Jawa kena wak utak alung. Karena alung darah Aceh, asli darah Aceh. Hana menjampung ia lebeng lagi-lagi tergepap mah lain. Yang kaya pejuang partai. Alung darah Aceh. Bahkan ni kaya keturunan cut. Namun hana pernah kuyak buh nan cut. Pun aja lah kepegah apa. Ino kagak pecut-cut draw ke cut ma ke cut jah. Cut dum, cut ma ke dum. Kak pecut-cut draw ke. Ikai yang keturunan cut ku hana kebuh nan cut. Ni ya late man carbohidron yang pap man hana nu pejuang agama Allah. Gaduh nu pelikut perjuangan indatu nek kamu. Gaduh ni tup sejarah indatu kamu. Puci ni buka sejarah ma kata-katanya yang cop-cop Olimpah, yang blow-blow kerupuk meliam. Nyan sejarah ma kata. Sejarah indatu kamu pakon hendak kembangkan ni gogo. Pakon hendak kembangkan. Hoka sejarah indatu kamu yang pesyadat nek kata-katanya hai tengku-tengku yang pejuang partai. Pakon hangka buka sejarah Aceh. Kepu kaya top-top sejarah Aceh lewakah. So wakah sesungguh ji. Kena je hapuskan ulama-ulama sufi lewakah. Nya, piu-piu tengku mutuah. Ngecok tas-tafi ngesak lampu koima ne gede. Kiban aja lah aku begah apa. Hana pejuang tas tafinya perute binatang pajupeng bak pemerintah. Perute athe mukurap dum itinam. Perute athe pajuh harum dum itinam. Lam tas tafi, yang per tas tafi. Kamu hadap kiblat gede hu Jawakarta. Kapegah tu draw aku lama. Alah limpap bangai kelak. Aduh katipai umai dilam. Piuh gede tengku muduah. Ada masjid baik le ku terapa kasih. Nyon sep-sep ada ku terapa. Nyon lu ku terapa lam lon preh mesti bulan preh 15 2 minggu. Pasti nalom yang pejuang partai. Tak
tarik mat ada duduk ada panggung sandiwara. Mepap lu mau laju di sinalam urau tarik. Memang ke ganteng lu kuklih je, lu kukrut kukrut yang je, lu kukrut kukrut yang kukrut kukrut mis he. Tambah ganteng abu. Cô cha thì lúc gaya kan baik cai cai janganlah kayak gitu. Apa yang saya bicarakan semuanya kenyataan yang terjadi di Nanggro Aceh sesungguhnya. Tapi urung drone hai thali buta mentong nu putala ke jit mentong. Nyo ilung ya umar ya tha. Hai nya neti ke dengku mitagi mentong kelong baik ni ati gi kana ilung hana lung ya amarikat. Ilung demi kebangsa demi keagama aku demi harta bangsa mulia aku. Nyan yang tujuan lun sabi lun pegot video le. Kon bermakna lun ja syuk ja tap layar guys. Jangan lupa tap layar. Hana kai menan abusi. Abusi hana yo ja like and subscribe. Allah Rabbi. Ya Allah ya Tuhan lun pelindung ke bangsa lun puji ke but kemaksiatan but dalim di ya Allah ya Tuhan lun. Buka ke hati ya Allah ya Tuhan lun. Baik temurka dengan gure di dum. Ya tahu ulama temurka dengan gure. Kau ni yo ja hijrah bab makam oleh Allah. Yang ni yo ja muka bab ulama pejuang partai. Baik ja pegot diji ja ijah hijrah bab makam ni pegot diji napa ke pama. Ijah hijrah gede nak demai kan dihapus. Perute atau awak pas. Pas yang. Pang tibang Aceh sekarang. Perute ada gete du. Diji di pasau musik kata gepap man. Hirian ku ke menang ku kritik leke lelong leboh komen. Gadoh laju videonya nyamban maharam jadah hadi. Dengku bui kani. Nyamput urut dalam tutong daya kah wailun mohon doa ni ba Allah yang Maha Kuasa. Yang benar ke depu lekah. Ku hafai lom, ku pegah lom. Kena kamu peluh go kalun pegah. Hana dusta ku pegah habanyo. Yang put uro segolam tutong dayakah. Kalau ku tenak bak video live yang ke. Nabi ke ya Allah ya Tuhan lun ketitu bui kai ni nyan menyokon nutut dayah. Nutut rumah gede ya Allah ya Tuhan lun nutut dayah haji. Terus gepelahi li Allah. Lemah dali li Allah. Nah kata dah. Yang put tanda. Tanda peng harum kapajuh. Tanda peng harum kapuka dayah. Namun pom. Maka Allah gebi bala ke kata-katanya ke perhut dayah, ke banjir ke dalam rumah ke sini. Hana sadar. Getut toko-toko muka kitab getut. Pakon getut. Peng harum. Peng harukat mita sedekah bak gop dum. Yang ke perte bui-bui nyandu. Malay cikatan. Hana malay. Mu bacu dia hana malay. Urung kai tipek kulit bui bu pane na malay lom. Na malay lom, mana malay li. Cahele, bengele. Na darah tertuh kun tajuk kurung yang hansip darah. Kunal. Karu-karu. Baik karu-karu yang pasti Aceh yang kata polom lambing NKRI. Tajak melumpur ke Aceh Merdeka menyokong awaknya nilai tuah tak sama yang putih awak partai baru je tak Aceh Merdeka. Hana putih. Awaknya ni kena jak pegaduh sejarah Aceh yang. Yang sejarah nenek moyang kita nyoin datu kita nyoin yang kagebai silam ka pejuang kebangsa ke. Kena jak lupakan lewatnya. Nyo kenyan tujuan awaknya nama kaji pedong MPU. Yang majlis perusahaan umatnya yang kenyana. Yang majlis perusahaan umat. Kalau nang Aceh ni. Memang awak perusahaan umatnya mui nu hana manfaat pi bacu hana faedah pi hana mengguna pi kebangsa mulia pi bacu. Yang hanya menghabiskan uang dana bangsa Aceh. Engkau apa yo gaji buta awaknya nah. Apa yo gaji buta berde MPU nu. Awak tak kritik roh ulama, roh ulama. Nyawa tak kritik hanya roh ulama. Man MPU nyan kon ulama dalam. Awak nu nyan kon ulama dalam. Awak mu nyan kon ulama dalam. Ya salam. Kau tak teri cewek di baklung no hana mumpok jak pertimang awak nong lung. Tengah lung politik itino, tengah lung pegahaba, tengah lung buka pikiran bangsa mulia. Jadi hana masa untuk lun accept. I'm sorry okay buddy. I can't accept you right now.
Because I do something, I'm gonna say something to my people. I'm gonna tell something to my people. Because my people so many idiot. They doesn't know nothing. Oh mah kalau. Hi. Hello. Semak gementong. Lu tapi lu tu lah. Kak cewek cukup lagak. Alai dengku yang bahagia. Kayu taubat gure ke baik kayu taubat lu. Gure ke hangkai pututat umat Islam kayu taubat ke di. Kayu taubat nana tuha ke di. Kabang sat ke hana long ku pututat umat Islam malim gure awak kah namun kon di pemalim umat Islam. Di pututat umat Islam li gure awak kah luminai nang roce. Nah sadar ke. Bid hana uta ke awak kah. Gaduh kabila ulama senogronyo du. Yang kerja menyoy deh ha. Ideh di Rosya kan. Hurai begah menyoy Aceh ke gura. Gura. Allahu Rabbi ya Allah ya Tuhan Lord. Think about future. Think about our future. Okay? Behana nanti mikir ke masa depan hai apa. Fikir ke masa depan bangsa ni. Ni fikir ke akidah keislaman. Ni fikir ke doa-doa tanya. Bujuk ke tentera-tentera Allah tengok. Nyan. Nyan nanti mikir. Baik nak mikir ke perut drone. Baik ni jak pelahir no partai le urung drone. Tunggu jak tipai umai Islam. Macam-macam naik kata-katanya. Hai tengku-tengku hai. Dia jak pilih bawah sidam gede tengku mdua. Baik gaduh tipai umai Islam. Antip-tip dah tipai umai Islam. Tujuan nilai no tak pegawai partai. Ada mesang partai yang tak terima ngamana. Ada mesang partai yang na tak petunjuk. Na tabah. Tak pekong hukum Islam. Tak pekokoh perjuangan Aceh kembali. Nyokon amanah dari pusat Jawa. Mandum amanah. Nambah partainya menambah. Tetap baknek Jawa gede. Icok amanah dan penutup. Okey? Nyokonyo yang pulai lun pusampo hai cedralun yang bahagia. Thoka kunyan peng rukok na bruh ma kena lampang baik kat tanyong peng rukok ke tino. Ha? Ike tabe ku sambung rukok. Kat tanyong peng rukok abu sino lam bruh ma untung na aku laki blow lema aku. Nyawang bangsa Aceh 12 juta 500 sebok. Wate masado. Nyan ham. Kali ribayu peng ham. Jadi apa tuntut ham lau? Ya tuntut ham dah ni. Ya. Pakal mengai. Ban ka dipegai tuntaskan ham. Lepak Jokowi pakai tuntaskan ham. Tahu ham yang kai tuntas. Nyona pegah lau. Selama pemimpin itu masih taat. Uli lamri dah pegah. Hai belaga apa ju harium ke. Dikata apa ju harium nunggu. Lebih harium ke ke baju. Baik ke no nak payu harum kirim no ke baju nak payu harum tapa lagi drone. Baik ni apa buthong perut drone geplah le perut le Allah. Yang sunti le jarum. Bale rumah sakit. Apa bala nak kon peng harum ulama jamun tak ada dengar kau pelung sakit ke. Ha? Ulama jamun wate sakit ge menzikir, ulama jamun wate sakit ge hun Fatihah ge dro ge. Ya ulama jino wate sakit lampap mai pa apa pelung gede. Malaysia tebi. Dan padumpluh go nalung doa mohon doa ni ba Allah Subhanahu Wa Taala. Bi Allah bersakit di sabo-sabo. Memang ana menteri pi dua go Jumaat kai holi payah pelung. Yang kali ulun mendoa ke ulama su yang pajuh peng harum ya Allah ya Tuhan lun nabi ke bermuntah darah di bumate lawethe di. Tiba lom doa. Bumate lawethe di. Yang mate gure ke lawethe kacok video kap lemah. Muntah darah gure kita bit darah lam babah kacok kap lemah. Bah, kap lemah bak media sosial. Baik ka som-som cerita, baik ka som-som informasi. Nak dengar? Yang menyogure ke? Yang gure-gure ke yang kakenong mati tebit ulak darah yang katanda laju. Kadang mati gure ke lawethe de. Mati gure pajuh harum tu. Lawethe mati. Entah darah. Gebi sakit macam-macam sakit kita be mati je payah. Mio sakit jangan apa dah begah. Sakit sakit. Mati je payah.
Pakon mate payah urung palih. Payah mate urung palih, urung payuh harum, hak anak yatim, hak fakir miskin. Urung pelikut agama Allah kena jak gantau. Pendidikan serdadu dikena jak gantau hukum Islam dengan hukum Tauhid Pancasila berhalanya. Alhamdulillah, Tengku Husbin 77 sehat bila Allah. Kusikat mendung mi kambing berteriak. Kusikat mendung mi kalinyo. Mandung payah tersikat. Kon payah wajib. Yang kon wajib vaksin. Wajib lawan kemungkaran dan kezaliman. Yang wajib nyota tepu dro tumai Islam. Nyota tepu dro tumai Islam handa timi payah. Handa pengut bangsa tu. Handa penghancur kidah keislaman di Nanggro Aceh. Yang nyota tepu dro tumai Islam. Kemungkinan cik bijeh menjampu sana geranyo du. Bijeh lebung menjampu dengan batak kadang dengan pu kadang tu. Tak perahnya kata perah je. Salun Nabi ya Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abu. Puaba juga. Sehat. Sehat ya Allah. Sehat. Minalai Abu Ron dulu Kiban. bindo mohon maaf lahir ngombatin dunia sampai akhirat. Lahir ni Dan pemaaf. menan si Abu. Tapi batin golong tu. Lepas mak ada salung kalau duduk drone tu tapi. God terima guna sih boleh tak kalau pemaaf berarti kosong ka kan? Kosong ka. Kosong. THR yang gelom, Abu. Ah? THR yang gelom. Padung THR. Padung THR. Pegah. Kena long kira rekening tu apa? Ah? Spesial peng. Rekening THR. Spesial peng kujuk spesial hana. Spesial kujuk. Padung THR. Pegah je. Mau dolar je. Mau dolar na tino. Oh ma. Kesut anak mata dah Bu. Kesut anak mata punya obat dari peng. dolar. Dolar barang. Gimana? Apa tema? Kau belek nak komen pada bok ini minta peng yan. Mak saw tidak laki me kan Abu Dro. Abu Dro wilung yang ka buat wakah. Abu long diro. Abu kita bersama ya. Kita laki pen daer Abu. Ke menyebab peng tu head anak mata bangsa mulia. Memang urung Aceh kai Tuhan dengan peng. Tuhan dengan peng. Apa menan Abu. Payah laki peng kawan Abu sebab pejo harum diro nah. Bagi-bagilah bacu. Kan memang gede pe mak Islam nang kawan. Payu harum pe harus nang kawan ji. Baik payu silo. Di pe mak Islam nang kawan bagi-bagi Islam nah. Abu pelung lah Abu pelung ke Pedunggo ke Azhar. Kau nalun pe je dalam dua jadi yang balon urung ke huta. Yang ke huta je balon. Memang kira-kira mental tempe ni balon nunggu yang bahagia apa? Sayang nak gedro. Yang menyo kira-kira balon mental besep dan ate bekrih. Menyo teh lembut hang kemah serangan jantung nentu. Makaji kon halun pe je dalam dua. Lun turi gedro yang toh yang jit lun pe. Yan. Nah, jadi baik nerai ate selalunya bahagia mtua. Jadi memang itu nate ne siap lumpe hana sabuh masalah. Ya, konyo deh. Cupo. Cupo putro. Yes. Gimana keluarga mendung sehat? Alhamdulillah sehat tak Abu. Alhamdulillah. Yang uro senin acara air mohon wa. Pu acara Natro lamaran lun. Nuwo kan? Nuwo. Uri abah lamaran. Ulung ba lamaran. Nah, elok perlero nak saksikan nah. Nah, tak pede bapak. Elok perlero nak saksi. Kabar yang kaji lung dong kuaket berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, depule bangsa nah. Gimana? Pak Aron yang penikah. Syarat nikah apa boleh?
Ha? Pak Ton dah yang. Syarat sah nikah apa le bak draw ku tanya mbak tholum tanya mang tholum pegah bangun tembok. Kagura di kita. Mio ba ko mio balong dah yang sarasya nikah lo mio baron ku pegaju guna meh padu kilo mana ta balong. Tolo. Ha mo ku jauh dulu nyampe ke leke mo dengan perak mo cicak tabuh raga lu sa. Nyan naga. Eh? Lo no ba meh sekilo baru ta mana ta. Oh mabu. Tak jaya empat tamita mu ipai kayak cok mu Aceh kayak peduk bak menerai di Jawakarta di. Makanya anda jujur tatare balik yang tajuk. Panena mu kon mu lian kai cok ka jamun ka yang kon mu yan kon mu lian empat di punana di Jawakarta kon mu lian. Ba teguh Nyan kon monas. mu. Pu monas ha. Nyan bak monas nyan kon mu lian. Kai cok ka jamun kon kai puplung kai cok li perteh sedadu ya. Panena mu lo kunengan negai peduk inan. Ana mu le memang nyan mu ka jamun kai hak bum ngon heli ya cok hak tarik. Ya, ngon heli dia cok ya tarik. So kenu larang. Kan Kali nasi baik, cok ya kon. Abu nasi baik ina ni pedu bat teguh monas. Jadi ada mu butoi pina meh ina hana soco si na menyeruh pedu ya ce. Kira aju. Apa lagi panjuri kira yang kue meh. Nyan yang munah nyan kon lemu ka jamun kon kai cok ya. Kon lemu Hana ya pedu tipek mu hitinan. Nang ro Indonesia le nang ro utang le. Bupane nang ke dia tipek mu hitinan. Kau enggak dia belum ya tu tahu tang baju politik koruptor cukup Malaysia le lah. Di pajan dia pedu mu hitinan kemai ke ya hanti mu. Ya pedu de nak le mu ka gurat. I pengerti kita nyo. Lagi bangsa Aceh dah. Pancasila yang nak tahu ulama pegok. Toh ulama yang pegok Pancasila. Gaduh dengan tipe Soekarno. Apa Yan hanabe baca sejarah awaknya nama kaji pegah Pancasila atau ulama pegah hana pegah ulama mai dengar mata pidato Santiro mata kai tupak kero hana pegah ulama Pancasila. Kenapa yang politik Jawa mendum dia ngui. Dum Daud bereh mentong kiban Daud bereh. Dia tak salah Daud bereh. Padahal Daud bereh urung pejuang agama haji. Padahal kiban disiksa Daud bereh. Punai itu boleh belaga ada kata itu. Ulti ke kedo ilu du bangai klo tu lodo. Be hana keung kawalung berata walung blakuro mata Yang guru munafik, guru yang mufum hana pelet ya, guru yang mufum yang kagdo. Yang ho liku abusi berarti ho tujuan abusi. Yang mufum naga ya, hana mufum yang penena lagi oleh bete jirat. Di kampung lain hotre ho maju di kamu Aceh hotre kira ho mupai paguru. Kali lago lun pegah. Nanggro terkolot di dunia nak nanggro Aceh. Na di pegah jalan tol leh tahun 2022 baru 22. Kalau ke terima kasih bebere apa pu jalan tol jalan kampung ni noi ke rumah ke jalan ke rumah lu. Mangka jalan tol bau ngecek. Nyan kenyan hai cedera mutuah cara dipoh bangsa melihat. Nan kalau kejadian ni nang Aceh. Siat musibah bangsa Aceh. Kanya siat musibah bangsa Aceh ka terjadi lo mupok. Ya, siat mupok bangsa Aceh. Dia Aceh nyang tip uro Tuhan na kecelakaan. Nanggro Kanada sini. Ilong 20 tahun ka kudu di sini. Abu baru jadi meninggal. Baru aja tak urung linggai baru mupo puna ni motor de diurung de yang peraturan hana ka jalan ubud peraturan hana rambu-rambu lalu lintas hana dijalankan ni di Hinang Aceh. Memang ki di Pubangai nang Aceh tak tejak di Jakarta gede. Jak gede Yogyakarta. Kiban awaknya jalan. Jelih jalan. Tajak tu nang jalan nang Aceh. Yang kenyan sotnan mentong tengok ka di Pubangai. Tapi hana tertepu dro tu yang ka di Pubangai. Kenapa kau? Ya yang kerih hutak. Ya yang kerih hutak di Sorongpeng. Ya yang kerih hutak yang pembangkang di Sorongpeng. Jadi rakyatnya kaku dengar haba yang pajupeng bak pemerintah. Malah ino na tengku yang yu jak fok lampu. Polisi tidur. Pertujuan.
Tajak fok polisi tidur pu hana mangat dilewat peng motor harum pe. Motor peng harum pe. Kae lo motor peng harum yang kejut hana senang ke hotel kedua. Yang yang tengku yang pegah yang you fok yang penanya tamban cip dia poh bangsa Aceh. Hana utak payah tahun. Yang tengku yang you fok bina polisi tidur, yang tengku hana utak. Tengku pajuh harum. Yang kenyang. Hana utak kena japoh bangsa mulia. Hana senang hotel lewat na polisi tidur sebab. Hana nyaman. Motor peng harum. Motor peng harum kae hai tengku yang kerja kayu jak fok. Kayu jak fok bina polisi tidur. Padahal yang kon keselamatan, pakon hana utak ke. Tuha bangai. Panai tengku yang pegah yang tengku payah riba pun. Kata jak utus bak bangsa mulia tayu jak fok nyanji petanggung jawab. Apa ke petanggung jawab? Ma ke? Kayak apa bangsa mulia? Ukoi ma ke? Tak kutu menak lagi nyo ke pegah ke lelaki. Padahal nyata-nyata ke apa bangsa Aceh. Tayu jak fok polisi tidur. Berut ma ke? Balap-balap Honda nan mati anak-anak gop. Nyanjut. Menyorusak Honda kata nyan hanjut. Rusak Honda alasan dia apa ma dia gede sama kakak. Bete apa gak nyosol. Ratu turun dari laut belatan. Kan dipegai. Oi, pedih jadi dah pedih lah. Kalau pedih menang. Man pedih foto klasik. Menang na filter aci mio na filter. Ka pasti lagi menang kilo lagi. Kilo mio depan na filter. Ma bengon genteng bengon tu na ke filter kon tempat pelaga betul. Terima kasih filter hai. Mam terima kasih raya apanya mbak filter nah. Yang kenya. Hitung naji. Nyonya. Ada je pedih roh ada mahakah ada juga ada juga. Tu nyonya. Menang ke nyonya kat. Jadi wate pis kapoh 11.20 saat AM alias malam. Nyo sang kaji takhiri le dia kiban je menang cupo. Jit. Jit lagi nya. Menang lo nak kiri cedera dua yang kan Nabi Salim sapa kemungkinan hana lun sempat jawab baik nari ate. Lun pesigo memandung salam sapa urung donuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menanjit juga Pedro Samino. Kajit menyomenan nilai beh. Lun laki izin karena nyopika tengah malam ke malam. Lai-lai nurut sambung lombe nah halangan sapu bila Allah bah. Kajit menyomenan terima kasih bereitat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo apa lun tanya orang baca tu. Na timang lun jawab salam. Lun bi salam. Na sabar lagi mendaki bawah panah. Timang abu. Kan hana mendungki berarti kan. Terang berarti dengar kan. Kan tu kai pegawai hana dalam padahal panglima haji yang hana rugi dalam. Betul ini pegawai tak salah. Nah, hai terima kenyataan. Urang munafik nyanci bijih Yahudi nyanci hanai terima kebenaran. Seolah-olah haji awaknya awak bila ulama. Ulama paju harum ku ulama apa ni dah je keun. Ilong mate ku je keun tang ilong punya tempat mate ke bila Allah nak ku pudep lam ku bedah ku tenak mai ilong. Nyamban Quran bak kulawan ulama tu palihan. Dah je laknat tilah du. Kaji menan terima kasih. Assalamualaikum sigote. Waalaikumsalam.